Assalomu alaykum do'ston aziz. Xush omaded ba kanali ما مگا بازار. امروز 18 ایول 2020 سال ما قرار داریم مال بازار قرلک شنبه بازار. امروز برای شما نرخ نوع خوراکواری گندم، جو، خربوزه، تربوزه و گوسفندها را نوار گرفته به شما پیشکش میکنیم. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ویدیو معقول باشه یک تا لایک مونید، در کانال مهمان باشه و نشوید. مرحمت، ما و شما یک جویه رفتیم. Mega Bozor, lütfü abzor. Gandum sesimi 50 dirham. Gandumu toza 4 so'm. Aşlar kuravdım. Ela gandum combine with sesame seed dirhami. Agar yine bir şey bu ayı kalmamış. Akım bana bu gittim ya doğru. Bana müzikten aldım. Hançer buğday. Sesame 60 dirham. Ana yine 4 so'm. Yo'lgan yelandan toza bo'ldi. Garantiya. Mana 4 so'm gandum toza. Nechi bo'l? Sotdingizmi burani? Nechidan? Ana jav sesimi 50 dirham. Sesimi 30 dirham furuqtasiz. Bu nechi pul ekan, tog'am? 3,5 million. Ana yine sesimi 50 dirham. Ana go'shti gov 55 so'm. Go'shti gusfand 57 so'm. 57 55. Shuni 50 so'm dumba. Ana yeni böyle abi. Akadan bakınca bu yaptı. Yine şaftoli 6 so'mni biraz. Şaftoli yine 6 so'm, 6 so'm. Bu internette zor mu? Ha. Ana ijada ay 5 so'm sarmeshida to 10 so'm. 5 6 7 8 9 10 so'm biraz. Ana tarbuz 8 so'm, 9 so'm biraz. Tarbuz narx 8 so'm, 9 so'm. Ana maydash 6 ta 10 so'm biraz. Ana do'ston aziz ispan 7 so'm, bog'chash 7 so'mni biraz. Öyle mi tasın? To şamon kartuşka. Ana kartuşka 4 so'm biraz. Ya şamon. Sabzi Vay da yaksın. şamon. Ana shishtakish 2 so'm. Ana tarbuzu mayda 3 ta 10 so'm. 3 dona 10 so'm biraz. Tarbuzoy kalon 10 so'm, 11 so'm, 12 so'm biraz. Tarbuzi narx. Ana xarbuza hamash 10 so'm biraz. Padvi bir 10 so'm mega. Xarbuza narx. Nayjada xarbuza budas ay 8 to 18 so'm. Ay 8 sarmeshudas to 18 so'm. Hiç kalınlaşa 18 mega. To'qqiztasini 110 so'm, 9 tash yasadan. 9 tasha 110 so'm xaridasiz. Nechidan to'g'ri keladi endi? 12 so'm to'g'ri keladi.
12-сумы тугры мебиём шалайда. Короче, 9 дара 110 сум. Карбузой калон. Берамам. Ya çormaq 22 sum. 22 samonu budas. Nəgədə handalak 5 samoni, xarbuza 8 samoni budas. 8 sumı xarbuza, handalago 5 sum. Yəni mayda 5 ada 2 samoni budas. 5 dana 10 sum. 2'den. Yo 2'den. Buna pomidor 2 sumu 50 dirham. Ana bolgarski 3 samon, bodring 2 sumu 50 dirham. Bu şaftoli çi? Ana şaftoli 5 sum. Ana nok 5 samon. Şaftoli 6 sum buda. Chisnok nechi pul chisnok? Chisnok 20 samon kilosh. Ana şaftoli 6 sum. Inam 6. Bu nokchi? 4 sum ana. Nok mayda 4 sum. Ana ijada. Ona ko'rdim. Yozda dona 8 samon savdo shud. 8 savdo shud. Yozdaqdan. Arozon kilosha gir qo'yagan. Ina baqalajon 2 samoni budas. 2 samoni. Ha, kilo 4 sumi budas. 4 berad agar 3 sum 50 dirham meshida. Nechtolar? Bu nechi kunlik bular? 8 kunlik, bunisi 4 kunlik. Bunisi 2,5 sum, bunisi. Ina 8 roza 3 samon, 4 roza 2 sum 50 dirham. 2 samoni 50 dirham, 4 rozash, 8 rozash 3 samon. Qirg'ush ha? 43 sum ina. Moxir 500 marka budas, 43. Ana inash moxir 400 budas, 40 samon. Qopchas 40 sum. Şumu? Nima yo'g'ar yovon? Smeti yog'on budas. Ana do'ston aziz, ijada barrashoy naqd 1350 sum mega bu arzon meshudas. Savdo meshudas bu 1350 samon mega. Ana ijada barrasho 1200 sum sar meshudas to 1400 sum. 1200, 1300, 1400 sum budas. Amash yaknaq bu arzon meshudas. Ana ijada barrasho 1200 sum. 1200 samon budas. Da Gusbandi kalon cho'ri mi bu? Cho'ridan ham bu o'tganroq. Guzashtaklar. Cho'ri budas. Nechi pul? 25 gufsodan 21 bozor kard nador. Ana 2500 mega bozor 2150 sum naqd karda. Gusbandi kalon. Kallalarni ko'rsating mana. Gusbandi kalon. Kallalarni. Aqta qilinganmi? Yo'q, aqta emas. Bunisi nechi pul yonda? Yonidagisi 2100. Bu ijada sandan so'raylik. Bu yoqda Gusbandi narx 2100 sum. Bozor nechi qildi buni? Ham sara shu. Bozor buni nechi qildi? Bozor meni ajdayin. Naqacha yugur. 1850 sum bozor narx karda, narxash 2100 sum. Ana ijada 1500 mega. Bu nechi olingan mana olingan shekilda? Yo'q, sotamiz. Nechi? Ha. Yana 1500 mega bozor 1200 samon narx karda nadodas. Ilhom qali. Men 8 kilo doz yerlik kam beringsam yo'q men. Ana bu yoqda chuquri kalon 1800 sum bozor narx karda. Narxash 2000 somon. Sezdashlar. Mana panji 24kadagi 27 beking. Ana bu yoqda Gusbandi kalon panji 2200 sum bozor narx karda. Mega 2300 meshudagi.
5 budas, Guspandi kalon. Bunu qanchada deysiz mana buni? Barım şirketten şişekde. Soğulu. Ha, in so'g'liq budas shak 1300 so'm. Meshudagish, 1300 meshudagish budas ini. Ana cho'rimi nima edi bular? Mana ijada Guspandoy kalon shak budas. Hamash avtokardagi budas. Chansimi? Mana 1600 so'm optoy ko'tara narx kardas nadodas. Narxi nechi pul o'zini? 1800 mega. 1800 bozor hamash yakjoya narx kardas nadodas. Guspandoy narx shak budas. Hamash avtokardagi. Mana yakta kuch ko'risham ha. 12 yilcha. Ina bu yakta Guspandi narx savdo shudas, xaridas 1700 so'm. Elita budas 1700 xaridas. 1200 olmuş. Bu yakta shak xaridas 1260 so'm. 1260 xaridas. Savdo kardas. You know, girl.